yira eko fam what you say e stage bo now you start nyam dwuma no na ne nam ayi Nigeria di gobe edi ayi eba Uba system ni mu da ben tenkon ni bi yes papa study tina yie na me hu me sa me nyi oba sa wose ye chini dia ma ba ye dombere ma na mema ya kete my god enti sa media wonya ready a medi nya me siso obedu media asam ne ba browa ma wabadwu se ne nyina wa yagu oyi obema so wako I'm telling you honestly put your hands together for Jesus who bobia hunahuna na wo di MPP ne be hunahuna me na papa kofo breso sabre no asore no wai enso MPP di nkuni me see MPP be di nkuni we that to your church e be di nkuni we that to your church when na ope so we ye wo toto ne ma ye di ametoto ne ye o na wo ti wonom na wo ti ma wo nkɔ na asika me ye me obi chuole no wo ye nipa sene me wo wo ye nipa sene me papa Antichrist spirit na ode nam no me wia ba be chete matre o masa mo obi ankasa abotre na dole men ka abotre kura ntere me kura na dole na be man boafu abotre mo MPP for mo na da MPP for no me be preach a wo na me na wo me da mo ma kire me de me betra me nka e bi o me na ma ko tin ana doctor kwaku oten me ne na dampa so na me ko preach a waka chem se dan na wo ko no kan sei hon konkon ana me ne ye adwuma bom me ne honhom no na ye adwuma bom ya me ne Antichrist na ye adwuma bom na de wasoma me no so na sam na meka my god papa jai kura don't tempt don't come again if you come here again I will cut your head and cut your church ade wa kura ebusuafo na Ghana for say yem bi say dana samway adum chedo ayende ele papa so hwe ema nkofo omoye ne saa obitua na ade no so de na amada na samboa asamwa ya wonya wono ati ase mam da na samboa so brafom obi ka se brafom so nhwe na obu ofu but e be se on se brafom ma ye bio e pa cho mu na mu ye yakopon adwuma ye de se na wo da na samboa kuta bible na adum chede kuta bible de e be ka se mu nyina mu ye yakopon adwuma enu nti yesremo aso from Ghana ha and to from Ghana ha I'm from gospel musician for the couple this remo and to kwano a year and I shut fans so mo yede mo betu so shut fans ne bi mu fans fa gbom no mo ko a mo amoka nyame asem ba yede be ko mo na mo fa mo se mo na mo fa shut fans from so mo ye wiase fo no wiase ndom eni bebe mo de mo nyom ye mo boko se mo bo samandro aso we wiase ni na mo na me mo nam ya mi mu fie no mpo no ana mo ye we esre mo empenifo nto kwan na mo de hre youth no yesuo to kwa skills ni na bi ye wi ti pa wacho da ka pese yesua adubuo nti esre mo mo wa enu ye mu ade why penitu akwalafo na kwalaso to penifo a ye nto kwan no dos da na samo se adum chedo e be 2028 na waso negu awo yesu di mo na mu stadium nim say adum che de waka no to kwa achapa onye ne hwe eye dina o dan letum de ma adum che back to back pa nya sem kotwa because I mean adum che do pa rada no police nche no okay if any shade na ya kwa shobo ya be kan sembi guy no o kan sembi a sisi o kasa amoma ye fa na sem serious youth for no wa o pese wo bobra o kasa mo fa no ye fa na sem ni serious pa because me asama o kan no mesua ade won kasa ni mo ni sem no kan as say wonu no ho o si so nyama bi o ye mfata asa obrashi nyama bi mu obrashi life o kan se mi o se abrawo no o pre ho bon intentem a that kind now to say e go ti ni ba na o so bi tu no fo opro hona bobra wie intentem a honi hwe ye bi e wo uni hwe ye bi o me ka tro kwase
ade actually me catch you plain me pray me ho bo obeda wie gidi mountain as yan kusku anto me bo asen keten and get me home me life busy but now hey G obe ha ho me now for na if I'm to mo bo ase bo omo to mo bo ase we as mo follow lead no is he be a doctor so sorry no pa or schedule or go school or sorry or schedule or sorry or schedule or go business meeting yet in business meeting into business meeting be we go meeting a fraud boys for being a shame na friend is saying or more dream man we ya brabo person do brabo no now for bo we go meeting until productive meeting a fraud boys for meeting a dia yoko for ba be foul. Is a fraud boys for 5 fresh shame can me shame say boss I make nobody post nothing I beg. Look is there chronology money too hard to say you go share fraud boy pa be 3 for boom come into video because they are scared. Hey ejuma we yeah now focus business means maybe come business means moving pick maybe ye busy bookie business maybe come business at least yeah me friend no meet ya can see omo ko fe no ma suit ko she me now for no ntimi ko meeting ni bi meeting me na ko me who's madam be friend boss me ko meeting that boy waka say boss was at the go office or ko fraud or the accounts they call the wire man and now ka new format be on the client because kasa we ye adwuma we be dem pay o we be dem pay papa we dey ka we go to prison back na mom feed me na prison go that prison ye be hwe one pay we anyumre ye be hwe fe na mo dey ha na ni bi aso dey me ha home mo brante mu me ha home mo brante na tobo o ha anya busiafo ye na yakutie show boy ni sem na o kan ya sem o kan ya sem papa office sie ni classmate for no ebi ma ye doctors ebi ma ye lawyers ebi ma ye nyoma ankese o mo committee o mo she suit sisi ono ti o meeting be na okọ committee or fraud boys for meeting anu ponu anu kramponu so okọ na as a fraud boy obi anko chiro the source of income obi on person be chiro ndo mo titiwa na meeting na over man ka hwe man discuss hwe what I say and the show boy kasa na okan no e futuo e ma youth for ni na ye nyim na say esua ade wom Ranka kra na ya eden yesua ade a eye e wo bibie a ye emu tiabusuafo mutie show boy youth boys girls so e koma ye nyina so boasi ababonye miketu o obi a wo hu no say oye 1 or 2 oye say obi a wo hu ni say oye say nyina bi o ya baba na to amandada obi so wo nim do oye nti wo background ti say me ameti he me background no wo say na be dey obe ye wa ade ebusuafo mo me go tie shata wale obo guy na beti YouTube for morning some ko boni di akaka asem no obo guy na pass say so you police wo TikTok man no go tie wale embra ba me sure so court no kra de labiano be kwa kujine mo unim labiano TikTok police no me follow dia go labiano TikTok police ba kuma se be hwehwe me me ne bon komo pa ti o be no frame no so ba me nche ne say ne ba no say ochia no pa no, it's a great fun. TikTok police yeah my TikTok police I love it so much so nkofo na nyama shiom like omo finding out problems no any baby free into omo kasa sisi they are talking like they don't respect but Labiano is a very respectable person but we only say na then na debia mo kaka kwa no wasem o debia na mo ka no wasem ba kwa no be ka ba ko pe na mo dem see defamation of car mo court yes mo court niam omo aye me no ma me focus mo shata ya anya abutre mo am say Charlie ya abutre bem me because me nya hwe but niam no ngene ma kuma ba so mo then I tell them what I want to tell them.
But me sure support no crowd the Labiano be kwa kujine mama. Unim Labiano. TikTok police no me volunteer go. Labiano. TikTok police. Ba kuma se be hwehwe me. Me ne bon komo pa. Nti o be no frame no so ba me nche ne say ne ba no say ochia no pa. It's a great fun. TikTok police. Yeah, my TikTok police. I love it so much. So nkofo sana nyama shiom like omo finding out problems no. Any baby free. Into omo kasa sisi they are talking like they don't respect. But Labiano is a very respectable person. But we only say then I did mo kaka kwano wasem. O te piano mo kan wasem. But kwano be come back upe. Na mo dey mo see defamation of car. Mo court. Yes, mo court. Niama omo aye me no. Mami focus to mo shata anya abutre mo am say Charlie abutre bembi me because me nyehwe. But niama no we na makoma ba some way then. I tell them what I want to tell them. But me sure support no crowd the Labiano be kwa kujine mama. Unim Labiano. TikTok police no me volunteer go. Labiano. TikTok police. Ba kuma se be hwehwe me. Me ne bon komo pa. Nti o be no frame no so ba me nche ne say ne ba no say ochia no pa. It's a great fun. TikTok police. Yeah, my TikTok police. I love it so much. So nkofo sana nyama shiom like omo finding out problems no. Any baby free. Into omo kasa sisi they are talking like they don't respect. But Labiano is a very respectable person. But we only say then I did mo kaka kwano wasem. O te piano mo kan wasem. But kwano be come back upe. Na mo dey mo see defamation of car. Mo court. Yes, mo court. Niama omo aye me no. Mami focus to mo. Ebusi afọ shata na bebo ade ba ko me papa shata wele wa me pen masem say. Shata no etu de bia ye hu ni say aso no ko ohun no so oyesta o chese so na onam kromu a otina ni mo bia on wa de boy guy be ye man Labiano be ye man ni ba ko interview I appreciate guy no ampas guy no wa ya de unnecessary guy na nkasa anka guy wa twene we ga to ne hwene so yi ko ba be ye shata free yakọ Uncle Bedina tell me free and a guy you want or bet see and one in fan a quature. You see, me and Bonnie the gay sitting that store. Abebo, Mammy, what did they? And Labiano so dear. Wabama shatter in the police, no. I am the TikTok police. I'll be Kwamano. And we always support the guy because that insult no many doors, but some people deserve something. And some of them at the moment. What would deserve, yes, at the moment. Shatta, what I appreciate Labiano so I jet to me. Now, Shatta, it's called interview no component day. I don't know to say. Almost a boy national I will say, and some of your fan of honey and then you pray. There's so it's time I saw sorry. It's time I saw sorry or sorry, free walk answer. Why a day or bear na day. Tebusiafo dear Shatta aba appreciate guy ye ni aso no bebre enu nti no ese say Shatta wale eboa no akasa na Ghana for say do ye ma no de ye ni enu nti ye kwa ye betwa ye ho kakra na yaba oh aya won The name is Sewaboni Anwofedua. I will bring you girls gist. And you did conse more there. And you did Abbey Fontaine Time so Eddie Baba starting Monday, Wednesday, Friday, 2 p.m. sharp. Unya baby I say oh mashi TV. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited
have introduced Base-Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins, including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base-Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base-Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Okay, she died in a Kenyan children. For you, be a lulu, or machine, or what to him, Mabu Mishi. Tamono, we catch a yabalake, Saka for she gave no Jim Monibiane, Isake and Yamashineka, no Nia, no fair, Coca, Safu, Nekeji Bonisa. You are she, I could like a mini, Okokate. I'm a friend of Bini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Or will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base-Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins, including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base-Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base-Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Ebusiafo ana me kai wo se afidie na de adwuma enti de beba bia modo sawa bundada modo Omashi TV na maso mama sa afidie de adwuma light so na de adwuma enti bia no a mon consider minum se gugu so a etamachi medam asenya me enhura mo ana ye kwa shata wo abebo ne bana baso se wo gye na chiama no in fact guy wa ya de ankanya guy wo ya
I say I TikTok again now full say 4x2 but for no can on TikTok one or feel so or dinner hono nanko obedi sata wala atem sata bandana that time no na eye ba you self to my ba na se fi no nti say you kwa me no na yen wo ye so kwa ye dey ko pese odi sata wala atem ye boy ya sata we so appreciate boy na kasa abonidi o ni interview mu enya sab keto yakopon enhira sata wala say de obi abaye ma na bia na ni so na ye kwa sata kwa so boy ko show no airport in fact sata wala ha again no e kasi nya min shra no appreciate bibia na nka ya no mu foi bia awoyi nanim obekasa wansoma no so ko ye ma no obema nipa na nunu no ho de oyeye na so sata wala anyesa o hagi boy you say oh enu chese be faka no si onu ko dudu obi atem sata wala nsuma ho we no oye the right thing o ma won it to ho says again mon ko didi sata wala atem pampa say na onu ka won ni nyina achi no no opese for sata enu enye fo and we gi say okọ na me di na chi go be sata atem yen ko sata wala o shia labia no o man hag. Them they say we the win, them say we go lose. See the fool, as I they try, them say they go stop my shine. See the fool, them say I they love cattle, I they love people. See the fool, if you know I begin, we go play. Them they say we the win, them say we go lose. See the fool, as I they try, them say they go stop my shine. See the fool, them say I they love cattle, I they love people. See the fool, if you know I begin, we go play. Ani ebusiafo makohwe yefe sana sata bambam sata wale wao sata wale to say oye nipa to sana bambam guy no if na kum ni aso the guy na yer because sata nkwanti minye sata nkwanti min kaso be kwama no ho because yanka mu bonidi say krima ka ba na sata o ma me baby dia nko fo beje pa nya sem ko ta ba na week mu nyina ke e do wan baby ye kasa nanso nya minti boy ya da roma ambaso sa ye ni aso wo de shata e ma boy no na shata so ni aso de boy ne ye ma nya kopon e hwe o mu nyina asara obi ya de ma wa appreciate here or him kama e bo si afo ne ye kwa me se kasa obi aku obi enunu a wo ye kaso obi aku obi anu ne crown ho ankasa and the bay immigration officer ya down free president channel say ya to abama na yin na so ye president so ko fi prison o kokota ya sem peto o na ntare to me shock na ntare no kompa na te say me no ya mabo me say ya man ne na atwi fom kwa ne ho ya mabo so wa down for awonim so ware nche ye woni to nsa didi wanya oboni o wan jo girl wan fa wife wan du mami ate wanya oboni se onu agigi sika ma obaji ne sika no ukunu ahata sika so okun down for ya twitwa no twitwa na yompo a wo de fa no gu pot ba ko to gu ba bia o san so wa hye se wo yira no sunsu wo yira na kra wo yira no bibia papa ono si otu wo fre wo na emba abusuafo na da fro de mu no wo na endra se da be mu kokot na mu abusuafo yakwohwe adwojo pane mukatu I say se wo bibia yakwohwe ye o ba muka bi de ne kono yen kaso obi aku obi enu no se boy immigration officer akopunu abusuafo yakwohwe ne ba
I saw no coma tag out and no tree. Because the action which at the same time was Nancy. Without any fear, not baby, near for forbidden Casagana, and Branya Juma and Benjama, and Bradshaw, and you and Casa was it? As I'm Bradshaw, power with a gunner, and Braya Juma papa. As I'm to a man, Joe and Numus and a gunner, and Benjama, or mistaken a sharding. So we are honest with Kabia, and then Obus and Brower gun and papa. What was a hunk of goose at the center? I truck one that truck which is that. Oh, with that. A minute, it was one of more margin papa and brought him. Maybe be and come. I was here for a word very our open down for the sister. They say, I must see you, business and you must see you. There's someone in the party be. And this I saw your comfort bar. Saleh saw your comfort. And now, on me interview or no, and the bush opinion. That's say. On one catch you, or someone who said your demon was his son. Was his son. One can be a bush opinion because I was for whom I could see. Show you. Also was his son. Also was his son. Sa pepe ni ye kono. Ya da mo ase. Bibia bi o ha o so nka. Da bi. Dia pese ye ka ni ye nya no. Ya sama. Ya da se ye o na. E si ano. Sabe. Okunu, omo kuna wi. But what would you? Your friend ba for da me. Okay, we are nebuseni. We are ni den. Me ninia. Ebusa nyina so na meda no na ade a be ma no ne nkrofo aye ntwa aye o ayese twazu ntwa aye sabre ye gina hai de woni de ye ye ni nyina me nyankopon wo sese hunu wasam ka wonka bi ma hunu ntokoko ku bi ma tere yese bu nyina me ewurade na wona won so obenante so no won so nam enya de won ho beche wo wona busua nyina wo wudem wo nim se uka ho wunim ho bie onfa ho ndi Ebusia for Ghana for say ebusia Ghana for say ebusia peni yenim do be kayo o aso ebusia for na kayo ebusia peni ka o ka correct say sometimes come be say so anyway mu enye so betre mu akasani ade ya na no ode ebusa pende pacho de na o kan de ajo si wakuno ene yasie no ni se twani tia o se mo hu se o sesa sa na ye kono akapapa police anchi na won ene Ghana for se papa ko dem no kra no kan ye man ko wu because the Ghana for ne ba na yero bia hu ni se papa ye bone we nyamba ko school kra mpoa enye easy enye easy o abusafo mama nye ye kwa ye ko MPP pe nipa okasama MPP akogina galamse nsuo bi ho na opa mampeni a chose sesi okaka na wanka ne ye pe ya cho atu abusafo mama ye ko tie dia oka se amo abaso abetie ba ye kende nso ye ya o mampeni ye bo abaso enye yi ye ko bisa susu a o si enkofa evidence emra enne ye nyina ya ba ha se hwedia ekoso amafo a wa ha nya nsuo na o ma no present sisi a wo si sika wunya wo gold board ene gold hunti ama ho asema ye ode o ma pani untimi emfa sika wunya ho na wo ma amanfo a wa ha enya ensu papa enum de a ne je so ma pani ye koya na se ye bai ye pawo chow we de ye srew wo se ya nka ni ama wa ba so a o ma pani wo be tie
But ye cause way dear, what down ma, ya koto sell, brother mama, would ya wa show, and this is for Muna Monshebi. It is sway, 10 years, ya kasi ya cost and he say, yeah, ever then a month when you piano. Central region, so, yen to board will have a beer. And so, I want to 2020, and Mamunya in Sudom. Brother mama, ya koto sell, brother mama, ya koto sell, what down Matia, Sufra. Tie sufre na mahafo enya nsuo nom na magana galamsey embrase wa na wo kan ya say wo ba wo the state of emergency beba because wo catch president Akufo-Addo wo so be president ni bi iti ade na wo de wo ntimi enya ade no ma ye nyina ye ho ntoy ye srew se ni abrofo ni tie bia a felito fosu kwachi e chechem de ye ntia ase se ni tie bia no declare ni entimi enya ntupano ejamasi Ebusiafo Baba asem obekei obeka asem amai o mampeni baby o start fee ya o kasa na chi atum o se evidence mbra like Ghana like yensu kasa o ye mu bi mu yensu kasa o ma empenifo e fa se bi o ye president kwa po a o ye anu kwa po kan na se obu no mo ba me de me ka asem we bi be cha me kan de bia peni bia wonim so ye peni se o fa ni de fa ma no Musa na mbekasa ase low kiu kasa na wodi na tem ada mu kasa na woni atemo a mo kasa no ensi ana ebusu afo na ye kwa te se adwuma ye sa na tie efi obi okuro so aw obi akobi kuro so ko wato wo nice girl Ghana ni o yesi oni ba onware ye anya hwe ko bobra na ko da ba na chi now we who say oh say why what the them we what the them be 3 days at the den aya yo ho ni ma me wa Ghana e busa for Ghana say no mo ba wa broche ye adwuma discover oh we the adwuma sikani from do go ye ifro go ye abochi disa Ghana ntino ebia ebusuafo kwa benya benefits bi wo nka se Ghana ha de a ana fa so fi mi krom na obetran nkra ha ana wo ni dem omo nko bu de na ni do mo hwe face e scout se police amem nese de owo nchene ba ya bibia ahye asaya abochi nti ye hwe e se ya me be ye na bibia be de e be ye kama amano tebusu afọ mo mayen kohwe enua bayi a asamnya ya se atono emba yani maya sanne yani na cross baby amedapo ayana wadi kanya sebi ni dawo yenkuro esi adima kina mana pasa from me and I'm for you baby I'm can be richer I guess you can they say oh them on any rate, the restaurant, I'm down with it. We are yes, and I'm for I want to walk. And one day, baby, Yet in our cross, and one day,
baby, I'm a dumb. I know what it is. And you say you need that way and cool. And see, I do anything I'm an ambassador. Santa from me. And I'm for you, baby, I'm saying. Can be richer now. Ani abusia for say and I could see me pa me who video me oh yade you are see jana yeji and a brave baby say if you are so empowered and sanka yesanka nipa bro sanka wonyi do baby akopɔ just wo sore food and sika no bom pa so afa cause when you be won say wo ji wani bi like feeling life before be we akosha wo imu me buy yo me bagana back me bagana sheshe me banin me kaso ezan say na me nai awo bi me wiwu me buy sometimes what this get she say oh me ho beto me ai kwa we wo sister nya me e fa ne kra ensi eye maye no cheche abusuafo so re say na ma meti ase a nya me so mu kese ne papa so papa no ma me abesha wa kudu baby say hey eya ho menu aba baby wo bi akopon for kansie na daso njum wate ye nim de kun de batkafa na ye kwa sana ebi mu efimu na ebi mu so bone efimu timuda na ne fo mienu omo East Legon omo show bi baso nkola 2 years anko na ne fo show omo so omo be ya don betimi akọ TikTok omo kuto bu fo mbe akọ TikTok so a show mo omo show mo ni so ade ashiko akọ na media yi so ama omo ho atoma yo modua ni ntino omo na ne fo mienu empani fo apia bonte akoto sleeping tablets amankola ewe na mo da toto so amankola isa empani se de mo no pro mo didi mpu a nkola ya ko hospital say omo de dro egu modua ni emom ana ya chiro mo na yenyo omo video na kasa police na o chiro mo na cheche nsem kakra ama nsem so fo mo yekoti police ni na embra ye frame mo ananiti awane se Airport Divisional Police in Saka map emayewa mienu bakon edin ede Francis Abuaje edi 30 years na otremu awe student nurse awo free konongwe wo Ashanti region ni okana ho no Harriet and San Harriet edi 31 years ono efri just second in the Oti region na nkofo mienu ayachi won isusu se nkofo ede enro a ema nkofo eda edigu enkora mienu a omo edi 2 years old ewo omo panyi a wo fa omo dwuma mu ewo enkran ha se East Legon nipa oma yensa eka sa information 41-year-old business woman na oti East Legon ha se na ne chemo de maye ne se ebe mpen kakre we hu se ne ma amoye ntafo mienu emema omo edi 2 years old no wo mo suban ne omo ne afenso ya wota hu se nkwa na nche na wo mo eni ekum ene ade enti no wode nkore ekokodu hospital na okodu hospital no nhwehwemu kakra omo aye ekire se nkora no omo eduane a omo di no emayo amenu ya yedi kan abowonde esusu se omo di ennuro bi egumu ema nkora no eda ye ne nkofo edi nkomo no omo twemu ka kire ne se omo di nnuro no egu nkora eduane no se de be ya juma omo ye wo fie ho no na tede bia na omo abre ene ade eni ntini so omo ye ne sa mankora no eda na afenso mankora ne didi se de be omo benya kwan aye ejuma nkai na se omo ye na ehwehwe mu bi ma eto aso ekire se Harriet ansano ejitum se yampa omo de nnuro bi egu nkora no enuane mu na wachira ni nua panyi anase de odi kan eba fi Francisca Boaje no na ekire no sa ejuma no na wachira sonso esanso eka se enye ndro ne pe na omodiku nkora no enuane mu omo sanso de nkora no ensa ehihye ejemu na omo sanso efre won edin a enye akono ebise wo me chimpanzee ene de ekeka ho yenhye ne nso se nkofo menu a medikan abawonde
omone omo panyi a ofa omo adwumade no atena free January 2025 ebesi samre mu na police fo etu anamo ewo asemi hu nyame adom yensa account se de medical aka yetitu anamo e de akọ bebia omote anase bia ye edan ya omudem ewo ye mame panyi a odi asemi ebedan ye efie na ye koe no yensa eka eye sachet bi ayesusu se no enesa ennuro na omutai edigu nkora no omunua no mu efi January ani ebusuafo na mami asemu okena akosise mbaye mami penifo mienu akola 2 years nani amo islego mo sha akola no sleeping tablets no dem akola no se na bayan kwa no beda amatima ya adio metimo din sem hu no anu nti omude drogu nkola chese se wiase no aden ogu ba na se be oye adwuma anko bako fani bo ye twom ka o ya form ye twom ka esense mo modani di ebimu abadae o akomomu no menya sure se ebimu obi akola 2 years umma no se adu ne pani kwa no mo a wo sori mpo a etisen ni akola keto a we dey life in prison mfa mo mboko enya kasa bebre mfa ma omoma efia Schwarzenegger abekasa afa chama utumi echi no obuso fo mo enkotie efia Schwarzenegger embra me the last person me the picture send me message na feel me the last person yachi wuntumi a never be can be a man as you can saw as a name ya pa say ya mo remi amtiwe then so no yesiri wi a ni aka no kurewo yesiri wi a na yaka no kurewo say yesi ya chi galam safe a da ben ye bache mami we si eni abere say ya chi galam safe a MP for Amenfi Central ye bache no da ben MP for Amenfi Central ye bache no da ben because mami we me wo only one mami no le mami ya wonya TV me di ne say mo bibi mo ni di mami picture o sheda ko mama me nsa so se ono ni doba ebusuafo efehua information minister bibia onim de ekọ onim de eba babeka wuntumi asem nti o say owo bi so o wa ese echi no o de bi chachre nti we do ama apọ free monya wad na mbofa mokwa mo say efiase ye becho o do chachre o the life so nti no an say this year there ye wo ahyeche mu nti ye nkoswe na ye hwe there what one ye nche no officer odi bona ye wad wan bo ba ye di umukwa nti o hwe no ye bon so for pattern na efiahwa astarte eyi picture e de trend ya na wide wa hwe wu ane ye kwa me say mo amoto ndom ene wa wo pemba ene wa ye wo ha mudi mani hwade mudi mani mo de hwade de mo de hwade olumba asem olumba wo achi mo hwade mo tie nsem dabi olumba yire akosu asewa ale mami ade olumba ya odai ana Ghana form bi mu na asoso so na maami wo ho tewo are ya jitu so na wo ya yire enso ya dai e patolumba de ode yakoma so enti de mo ye na mo ye too much nipa na wewu lumba pe na wo emma mienu lumba pe ana na emma mienu awo ana akosua sewa wagina jema abusuafo mo de mo de hye se December 6 ana mo be si mo de hye wonso wa shole se wo de na atoso wo de injection atoso
What the presta actually so. Here injection. Sent here course intino. Penny say or dobroni ebe ye kuna ntino. Oh, start betray ye na sa. Ade, mami ade. Mami ade asem. Ada we lumba sa. Nipa no chef mu de mu sie ni wie na mo japade no. Ma gulumba no mu ase papa. O se wa broni o se wakoso se wa mami wa gu kunu ni mu ase. Se o pen pa. Na Ghana fo bi no musuro nyokra kan. Nipa wo so worry. Uti abotire no yare fo ne te Ghana ha. And the second wife ahwe na so afim wa ba wo beklemu boss obibie mu. Empenifo ni bi na mo se o mo empenifo so kasa wo hu o mo left and right o mo paso mo kire. Ebusu afo so mo be sure mo this year December. Mo so abetra won say me twa asem de injection to so the person ataro so ma me. It's time me say can question you are doing too much. Lumbe wo ye bai. Nyanka na yi ase anka obi benya ware gom te se nyama be sia ase de waye. Ade na mama lumba ewu anu no se. Lumba wu anu no se. Ofa ba bia na lumba lumbo. Ono kwa na obo nhwem. Ari ase. Emba ofa be bre awo omo wu yesi o mo kama. Me kwa me papa ye mfanto papa mba. Papa mba kwa betwa ye na yiye a obi ampo mba ase. Na so esie no kama. Ade lumba mi nu pe. Nipa ne fridge and na mo kono ho and na mo obusuafo se 6 December na ye besie lumba won na ba se wo de injection to so wo de pressure na to mami wo ye dodo abusuafo ko tie ni ba se no mpana ye betie ye ko tie mba abusua asema bawo mami akosua se wa esi ompene ne ochana na de chie ka ho e ma ye nsie da de lumba on the 6 December na abusuafo e de aba betu dwa no Edi asem na sie akosua se wada the lumba first wife at the court injunction ato that the lumba funu so na asem nyina ne se ono na oye the recognized wife or wa bemu jama ya bemu aban nim ne se ono na oye oyere na waye very disappointed pa wa busuafo ni mu na asem nyina ne se abusuani nim no onye mu ni asembone omotena se omo hwehwe yie no se da ye besie no ne hu kro ne banyina abusua amona mane ohun ya ne se abusua dia ba beto se on the 6 December ye besie that the lumba e wo baba yara sports stadium otie no so what ye no ne se na amene ana amaye din nti ana se me oyere me te honum na ye besie mi kunu na ni mu hwe se on the 6 December na momotimi atena so oya mo de hye de but me so oya me wedded husband amene na awale wa bemu mene ne won kwada na ye besie no na minim ho hwe na momotena se na mahhye aye no won hyehyeye enti ono so de emra enyo mo bedi enti mami akosua se wa the court injunction ato that the lumba efunu so se kutu se bam onyi free so na sam nyina ne se until say abusuafo ni di ani die kase ase no be ma no se ono na wo ye the recognized wife no enya de se sa on the 6 December na esi ebesie legend that the lumba na ebeba so ne ebeba so china enti abusuafo minimu nyina be kan krata no na yetie ensama won krata ni mu a injection or the abeto abonten no and some woman mama akosua se wa e ka che that the lumba na busuafo and that the lumba adofo nyina and some ewom minimu nyina ani ne yagotie mu nsem no ensem no like start econon is too much what I said then see make say mama no too much and say eye mpo no and that the lumba say on ba wo tena won che wa brocho ba Ghana na wo ba mpo a na ke beti de we na say what's na bochu wa filia ni pan so atna so fili ni bia wo ba ya na ka we di gentle se na lumba 1 week wo do won sato no ma peg na wo wie mu na di okay na me se we no mu no awale for no de o be ka mama me na so true odeshi no kra na me ka no no kra kan ya din no kra na me ka no mama wo ye too much
ebusuafo da no oyare ye oyare ye nti nka ba ne stam ye sie ni po ankeye lumba o ba de se ye sie na ankeye de me make sure ne say mo dina chef fridge mo acha mo ma papa we onkoda onhome mo nja no ensie no dizema no kwa mpo che say emu wa se be ne de ana mo say that the kid who jan into mo sire into me ere mo pasa me de lumba ye nkwa na ko she dizema te say di betwi soroku an say de akosua se wa ye se odaro ma oni odobro ni wiase that room na ye na japade ni nyina mpo wawu what must say enti mo manya ku na yensie ne kama na maguda room ni must too much mama emema omuguso epemba enu omo sisan ya bim era must say maye ne sa ayede amaye ane ya kwa omo aya omo ye interview omo ye staff interview sometimes mo bisa question bi o mo bisa question bi ntutu ya ba nimpa ntem papa sesa ko de akọ Kumasi na wakasa ajeko a ukoye le mu interview bisa na say ade na sako de ko se ajeko no amba na asin sako do ko to okoyere ana ko ye na djuma ase se be ajeko bebe bi owo na so ko chia na elu je so ade na manka so wanko biaji wo wanko mu panto kwa manko fo ebuso fa yenko tele mu interview obi tumi so ka machine ne mu say onkasa embra sa ko de ba Kumasi okochia ajako ofans ni je bobu saditina wa machia le da bi nyawe okay enyawe ofans ni je bobu sa na tie o man panyi timba Kumasi wa cha otumfo ana ne wonko ko bia so kwache wani okay pepi bibia o mre ana ntisu na that time no wako sho America no me na mkobo ma no okay so that is na ajako no ti that time me na to ye okay ene ane busuan foli we an san kama pa amnele we kwa kabisa na say ade sakode obato we Kumasi hana na ko interview bi wo no ma umbi wano ka esta ma say bloggers fon bi be jemo nim bi se bisa mo sem bia mo yi mo na mo twa soko so omo lebe to mo money ahye mo omo na mo mama chema wuntumi e go say sa good e go good table so na chema wuntumi hankofu gu ni sa still o ma pego wi mu no o sa kofu we ombe interview mo ye very careful pa no be pass mama wa le won so e ansa na kama say okobo sa go dey show man wa betray that time na je ko the so ba go shene je ko sumbre ni into man answer no kama ma ana ya efe ana ye kwa appear stadium so so do ye no ho papa ana ye ne mawe despite twom na nsama na papa ka de buso fo mo ko TV mbre heavy when you check heavy bia you from what you have your to die mama ni abia mda so muda buti bida go so bu ade go bu ade that's why you for sakwa we that's why when you die mama ni abia mda so nie you from what mu dia ya de ma ni ma me wo ma hu me me no ma go so mama yo One for the tea, one for the tea, and I prepare. I know not just right back. I will go away. We, I was from one cause I'm on the edge of and papa way they didn't ever catch you. And that's so any time man, and what was you from an old tunica. Said we are. He said, I am running all bono. There was what I almost saw, and even about to me a day. Until Moya, Obia and Bibia on the inside. Oh, yeah. Annie, yeah, last video idea. I was for, and yeah, Bibia, a winning pound. I'm patch up. Who show me, and I pay you, one of your bay, and I said, Rubay, and to be said, bar, no, more. Munti so nyesa obi na ya bie na dwuma no se conform ba
enti no no so pese promote na adwuma nti no oma o show wo a obetimi abadodro no e na obeye dem obenya achede wo ntabusafo mo me nkɔhwɛ adwuma nti wo te ben ho a na se bia woni bi ofia mpacho no akɔ support na adwuma no amaya kama ntabusafo ngo tie no eyembra. Follow Ghanaians. Haruna Ali niye. Me odome Afghanistan. Me toilet no, me stremo ala. Mo toilet. Mbako toilet mame. Sanse ayaya meka because they cost no there. Ekoyi nti obi a obebi market for market mba no. Mo mbra toilet ya me boa bro ya we mama award. It is a mo bodo a o toilet na be kire. Wo award no banya. Aha, nti me stremo ala. What it? O ko do na waya mo. Se o ko more than say mama na. Mama wa mo double. O ko di na we hwie so a na wasaba. Say dey me fa ho. Say me dem mama award. Ai. What I say nti me stremo mbra toilet no. Ah, me ko so no. A few moments later. What tola uso ni wa me de ma me wona mo de mu wa sere ko ko wo uja ko na pa wani ana pa wani wa pa ko toilet ko wo ko toilet ko o je be uja de bia me ba asi wo de ko follow Ghanaians. Haruna Ali niye. Me odome Afghanistan. Me toilet no, me stremo ala. Abusafo no comment. Oba Ghana yedo. Ghana higher the brutal. Say wanga say oba be yiwe mu no, achede da ho ma. E na o chem no. Awo public toilet no ho o chem wo. Enso emfa o yimna sa ambla. Na na djuma ye de enkoso ani obi abo na djuma wo de wuro. Even the obuba that car cops na no kono so bonfire say na djuma nkoso nti hwan mu na ewu na ye beto nti obi abo na djuma wo de wuro. Sana se obo meti ase say mo be sponsor me. Eh me kwa kan ayi akoso say wa seminar obi dia bana madam me read ma madam Anita dan kama me read ma why o say hey madam please don't say that she is not doing too much please oba na adwan ma me makayama no Anita makayama won so ai wadwe nche ana me so madwe nche eno no ena ebom ena ye de kama ebusuan force obo ni de ba ye de ade ye kama de ba na se me ye be pon a na me akasa me krala ke esi ovation sister happy birthday ko bi mi so bo amina me wish sister krala ke ne sister happy birthday Madam Tiwa gotta say happy birthday to my sister, my beautiful sister officer Tiwa. You are the most gifted person on this world. Enjoy your day full of laughter, good health and prosperity from Kala K. Nyankopon enshraw bebre Kala K say nyame enshraw. I ko bi mi so me wish birthday mpacho for my minister so na menimu de me di birthday o madam. O see ovation happy birthday Madam Tiwa. Kala K say Nyankopon enshraw. They no so bibia o yama ni bia o de anije and they wish you say happy birthday. Police ni awa butre, police ni awa odo. Kala K so odo Nyankopon enshraw bebre emano. Yes you ha yakasi Nyankopon so enshraw say wo bless your sister Kala K na me enshraw. Just ani ebusuan for ahaya na sawaboni mede medjuma ade AC and na Friday the meka cho say show hu ye bon ho ban ukọ opie ko no msan ukọ ba bia me pa cho entrust obi a wakasa ho ban entrust ufa won sampo na we efu wan hwem ye kwa hwegu entrust ho talk about wadanfo o sorry akọjun so fa won san enji obi endi hwemu ye na nyini che bunu pani na nyini che hunu kasa na nyini che nyakopa na hwe ye so na so so hwe hu ye a obenyina che abusafo ye chia me de nchia kese ekoma miyan kasa edwumawu apani mancha kasa ewo ha ye CEO owo ha no muse onyakopa ensho bebre bebi owo bia e de nchia kese so de maw na me hwe wo so emaye aye edwumawu a
Mr. Napo manager ɛwɔ ha yakopon enhraw ɛma ye wapotraw de maye dey na assistant manager so yakopon enhraw na me enhra emos de bia ohwe yeso bibia ye kamakama kobi so ɛwɔ ha ohwe yeso obigi ɛwɔ ha hwe yeso smart obi bia omo support ma e program ni eba kamakama assembly amban aha dwuma de ed obia so ne mo obia ofuma ye be ka tro enye bufo so na so to bibia opese o yedwuma bia ya fa ha obe sponsor Sawaboni e no ma no guso be sponsor me na me nya hoden enfanye ne kese mo ma sesa mo be nyina mpamacho mo mba ntama before December wa na roma December pese me dibronya mo nya me sa mo famba na ye de gist yo gist Sawaboni Accra Mashi TV ajatwe mme kemenhye